KT Vision clear to te in Zavai in Zibai vek ulatun kar chung along Klai district thil seng langsar zwal te lo clear hawang u Waile General Conference vai somni pakwana ne zo ta ka kumpuan thu puyatan ramlen ham hum hal ti than ani Mizoram ayo in long Klai boxer pahni in North East a medal pahni an nek chhuak Long Klai West MLA in Hall Pathuma Pha tur chhuat pha ahlan Long Klai DC son ani IO tur rat ngal ani SYS Department LADC in Infiam meeting hena incentive cash award hlanna ane Tilal biak chungi kani atuna chanchin kim changzokin Waile General Conference vai somni pakwana neizo taka kumpuan thupuyatan ramlen nam hum hal ti thlan ani Zirtop ni khan si Waile Hall Long Klai Tria Waile General Conference vai somni pakwana nei ani a kalkhom te hian kumsang hi somni panni kumpuan thupuyatan ramlen nam hum hal ti anpom Waile Conference choma hun man na hi President Pu HC Vanal Rat Pia chuan kai shwain Reverend La Rope ka chinza Secretary Central Thalai Pol LKBK in hun ser amang ani Waile Conference a hian reports sang ngai thla kani a hemi hnu hian Pu JH Lalrindika General Secretary chuan life member le shwai tu hlun choi moi na hun akai shwaya ro rel na in hun man chhun som ngal ani Waile General Conference ro railway somni pakwan na thu paste Waile Golden Jubilee sang hi somni pali hero pui takalom le manni se Laitong in zirtir na lamama kan son theinan si Waile in mala se atul angin LADC sarkar thopui ni se Lairam huam chunga environment hum hal chungsanga si Waile in mala se Long Klai District ta Institution of Rural Development Training Center om theinan si Waile in mala ro se LDP Long Klai dil tlang parvarot siamek hi chakjok le thajoka tho ani theinan siwaile hian mala ro se India North East State District Council dang te din hun ang thunei na sangjoka LADC hi da ani ve theinan siwaile in mala ro se chongte supply godown le inspector office te hi chongte el lunglei district noya om meka hi Long Klai district noya om ve theinan siwaile in ma min lak sak ro se Zirtop ni chomaro rela kumpuan thupuyatan ramlen ham hum halti chu thlanani a kumsang hi somni panni atanga sang hi somni pali chunga Central Waile budget atan chengnoi somni panni singkwa sanga pom ani bok si Waile Hola conference ne ya hian kumsang hi somni panni atanga sang hi somni pali chunga tana Central Yanglai Association Office Bearers thlanna ne ngalani a President atan HC Vanal Rat Puya Thanani a Vice President atan Eflal Ro thanga thlani in General Secretary atan Joseph Langming thanga thanani a Associate General Secretary atan Tilal Remsa nga thlani in Treasurer atan Arlal Rampana thlan ani a Finance Secretary atan Ti Ro Hlupuya thlan ani bok Waile Conference voisomni pakwana si Waile Hall Long Klai Tria neya hian rural palai mi zanga somruk pathuman kala shwai tu in thlan na hi LADC Officers Association 10 an nei pui ani Puke sangchum lekhabu lairam ti tlangzar ani Puke sangchum lekhabu zia lairam ti chu Central Waile President Pu HC Vanal Rat Pian ni laini khan Long Klai Press Club a tlangzar Pu HC Vanal Rat Pia chuan lairam lekhabu ti chu lekhabu tha le hlutak mai lairam le nam mason na turatan history ro pui tak turani atia thangthar rilzok mithil chik mi ten kan history anshat bel na turatana lekhabu tangkai tak ani abe sei thu soin lairam tan bung thar poimo tak ani atibok lekhabu jak tu puke sangchum chuan a lekhabu chu lairam le lai mi ten malama ke kan pen chhosel na atana kan shat na ti bengwar tu ani adu thu soya thangthar ten thilkal to anshat na ti bengwar tu mai pya lama lairama diktaka ro rel na kalpuyani theina turatana dartlang lekhabu chu bat sai ani thu soya LADC in Golden Jubilee kumsom nga na hialam hangta chu alom am hleti soin kumsom nga na kan man mek hian din hun sang jok le dom zoka LADC lama ho tu te hian min langkai se ti hi ka du hle ni ati lairam ti lekhabutlang zar income hi pu salai ar la ne an akai shwaya hele khabu hi phek zathum somni pakhata chani in copy za sari chut ania aman hi cheng zanhi somnga ani Mizoram ayo in Long Klai boxer pahni in North East medal pahni an nek chhuak
April ni somni pariata changa me nili chunga Northeast Sports Week Manipur Imphal neya Mizoram IOF chuak longtlai nula ten boxing in elna a medal pahni silver le bronze medal anla Longtlai boxer FC Lal Thaman Pui daughter of FC Lal Thiang Himachon senior women's category Kezi Somsari Huanga atheng tu Manipur boxer ni Zolavin silver medal ala a Rudil Mingmoani daughter of Joseph Larin Nunga late chuan Kezi Somruk Pathum Huanga bronze medal ala bok Mizoram IOF chuak longtlai boxer te hian tunkar ni lai ni khan longtlai an lo thenga heng boxer te hi SYS coach TC Lalram chul lovat noi zir lai mek te an ni Longtlai West MLA in Hall Pathum Mapha Tur Chhuat Pha Ahlan Congress MLA Pusingun Lan Chunga Chuan Marami Puiten tu ten nge nam hnufa le khosak har sa jok te ngai saka tu te sarkar hnuaya nge mi pui ngai ngam taka an om ti chu an thachanga MADC in thlan pui nei tura po Congress candidate ten din mundu am tak an lwa nge abe sei om ati tholeni khan TT construction longtlai chuan longtlai khopui chunga hol pathum bazar veng thingka le paithar hola phatur infiam na na manchi chhuat pha an pek ahlan na a Longtlai West MLA Pusingun Lan Chunga chuan Congress sarkar chuan ti tura arwa manchu ati thina rol khai taka rammi puiten ma an son theina ma ala thina hei hi marami puite chu asha chang tu an ni ati TT construction ten hall pathum pha tur chhuat pha an pek na khwale veng shwai tu ten dongin lom thu an soya Pusingun Lan Chunga chuan infami ten mason na ra bithar an chuan kai pha adu ti soyin mi in phalte thil ti chu lom om ati thu soi ani Pusingun Lan Chunga chuan MPCC chuan MLA in thanlo om tura candidate ti phal ala nei lo ti soin amangi po MPCC in ding tura an ti na apyang chu thinlung taka apom thuwa soya afapa si ming than thlanga farm TT construction chuan pathian mal somna andon atangin Longtlai district chunga mipui khotlang le ko shan thlengpun anwan chwa thin na chu politics a in beina na man le koi herchi ani lo atibok SYS Department LADC in infami tenhena incentive cash award and sem chuak Tungkar Tholeni Khan Sports and Youth Service Department LADC chuan kumsang hi somni pakhat atanga sang hi somni pahni chunga Longtlai district chunga infami tichate state level medal la phak tele national level khel pha te hena lompuina tangka fai incentive cash award hlan he hun hi pu mangai johana SYS Department LADC chuan kai shwain pusi sang changa EM in charge Sports and Youth Service Department chu khwalian ni in pu H Ming Thanzawa SDC in charge District Sports and Youth Officer SYS Department Government of Mizoram Baka Longtlai District Sports Committee shwai tu le MJA Longtlai District ten he hun hi an man puibok Infami tenhena incentive cash award sem chwa hi infiamna discipline strang pasari atangin infami somthum pahni hena paisa fai hlan anni SYS Department LADC han infami ti thaswal state level le national khel pha le medal lot thwak tenhena kumtinin incentive cash award hi individual le team ayo tenhena ahlan thin ani nu naw sen le naw pangten chocha an hu theina na sarkar malak na chunjom chauzel ani Women and Child Development Malak na Hnuaya Longtlai District in Ainkolchin khosom thum panga a center za a chatlak omlavin nu naw sen le naw pangten chocha an hu theina na thlonin chocha pek chunsom reng anni heng center a te hian dal chana pong hute naw chole chocha dang chi sang te Longtlai kuda ma changin sem chwa reng ni in heng te hi center enkol tu ten adong tu te hena an sem chhuak le chin ani COVID-19 chipui le na satlai pu in heng chacha sem chwa hi khailak na salutuk omlavin chunzom ani a furra tuitlak nu in Longtlai district a kho enge maza chu kalpo harsa ani thin awangin a thei angin in ma khwa dan thok tu ten an boy pui mek bok Bazar Veng Anti Drug Squad in Anveng Thiang Himna Turin Rihlau Lak Lu Le Ti An Khap Anti-drug squad Bazar Veng Longtlai chuan sirtop ni khan thu chwa siamin Bazar Veng chu sumdon na hmun pui le kwal jin te thlen khom na lairam hun pui mo tak ani awangin an veng le ram hmel ti bal the ruihlo abikin heroin ganja te chu tunhaya an veng chunga lo zwara shal thin anom ti an shat thu tar langin ruihlo ti thin le zwar thin te an in thiar film te na tur le mala turin waile Bazar branch chuan Bazar Veng Anti-drug squad adin thu an tar lang Bazar Veng Anti-drug squad chuan Rihlo ngai le zwar thin te an vau khan lok thu le rihlo zwar tu te le
ati chinte edik te chu an veng chunga film khur turin an nge na heng an ngen na ngai poimo lawa tilui an man te chu veng in kai shwai na dan an siam angin an chunga action lak zel an tum thu an thu chwa hian an tar lang ani en ton tlak mi hlo tlingte lekhabu tlang zar ani pu hc lal thom liana emladc chuan pu arlal ram enga lekhabu siak en ton tlak mi hlo tlingte ti chu ni nga ni khan longklai press club a atlang zar pu hc lal thom liana em chuan covid-19 shipui leng ka ra mi tai ma kutchwak en ton tlak mi hlo tlingte ti lekhabu thatak mai pe fela release thei alo ni ta hi alom om ati thu sein har satna sang sang lo tok to ten hlo tlin an lo chan thin dan kim chang tak mai mi puite ban pha ka min chop chwa sakhi alom om tak sita zirlai te thangthar te le sumdonga ezong te thlenga har satna lo tok to beidong to tetan be seina kol eng mutir tu le chanpui thei tu le khabu ani nge ya be sei thu soibok pu arlal ram enga lekhabu siak tu chuan he lekhabu lo pian chwa theina na chanpui tu le du sakna lantir tu te chunga lom thu sein lekhabu release sak tu le kalkhom te hena lom thu soibok ani lekhabu tlang zar income hi pu lh hau heng editor longklai today chuan kai shwain lekhabu thlir lok na tlangwal vi lal tanzwala na nei bok he lekhabu hi phek za som paryata chani in copies zathum siam ani a aman hi cheng za som nga ani longklai disi dr andrew h vanal dikason ani longklai disi tharatan amol srivastava is da ani Mizoram Sarkar Hnuaya Department of Personnel and Administrative Reforms Civil Service Wings chuan tunkar zirtop ni khan MCS le IAS officer te omna hmun asik soya Longklai Deputy Commissioner Dr Andrew H Vanal Dikachu Director FCS and CA Sun Ania Longklai Deputy Commissioner Tan Hian Mizoram Sarkar Additional Secretary Commerce Industries and Taxation Nilai Amol Srivastava IAS Churuat Ani Longklai di sithar tur Amol Srivastava hian kumsang hi som pariat khan IAS na hi azoma IAS ani ma hian Music Ma Inc a decision scientist na alo thokto ani kumsang hi som pariata IAS atlin hnu in Assistant District Magistrate and Assistant Commissioner Aizol District May sang hi som pakwa atanga February sang hi som hi pakhat thlengin na achela hemin hu hian Subdivisional Magistrate and SDO Civil Tenzol Ser Chief District March sang hi som hi pakhat atanga March sang hi som hi pahni thlengin na achel le a March sang hi som hi pahni atang khan Additional Secretary Commerce Industries and Taxation na hi achel ani Zirna lama Amol Srivastava IAS hian BTech Mechanical Engineering azawa kumsang hi somni khan Jawaharlal Nehru University atangin Public Management na Master Degree alabok ani Junior Football Championship Semi-Final a Longklai an lut na thiala khelmek Inter-District Junior Football Championship sang hi somni pahni semi-final chu in rinni khan khel ani a semi-final match masazoka Longklai chuan scholarship te hnelawin an van duai ta ani he voltas Malsoma House MFA Under 17 Championship in Elna hian MFA Hnuaya District som pakhat antel theifeka scholarship hian semi-final lu turing khozol le lunglei an hne a Longklai hian in elna thleng tu hna thial le mamite an hne bok ani Longklai District IOR fe chhuak te hi coach R Vanal Peka hoin player somni le shwai tu mi pathum ten an ho ani Under 17 Inter District Football in Elna hi meni kwa thotan ni khian final khel ani ang IAS a pi sang chin chinza pi sang chin chinza MCS kumsang khazakwa somkwa pakhat batch tuna Social Welfare and Tribal Affairs Secretary na chelmek chu tunkar ni laini khan sarkar lai pe chuan IAS a an convert ti lekha an ti chuak pi sang chin chinza hi pulal chunga chinza late fanu ani a pulal chunga chinza hi kumsang khazakwa somruk pariata MLA asamatan thanani a PLRC hunlain CM le chairman ani a LADC a po CM alawni to bok Longklai District a COVID-19 shidan nami sing hriat sanga zanga somnga pakhat hne na pek ani to Longklai District a COVID-19 shidan na pek chwa chu pek chunzom zel ni in hetubal sai lai thlenga Longklai District chunga vaccine la to song sa chu mi sing hriat sanga zanga somnga pakhat ani Longklai District a vaccine la to mi sing hriat sanga zanga somnga pakhat jinga mi sing ruk sangkhat zanga somthum 10 second dose la to in mi sangkhat zanghi somriat hne na precautionary dose pek ani to bok Medical reports Longklai District Hospital
tungkar chunga OPD in entirzat mi zali somli pakhat admit zat naw pangsom nen mi somthum pariat emergency case tumza pakhat an nei bok naw piang paruk an oma thi sentes zathum somriat paruk omin operation tum khat nein zaite naw ani tungkar chungin district hospital a mithi an omlo ani Christian Hospital tungkar chunga OPD in entirzat mi somkwa pakhat emergency case nei zat somhni panga damdoi ina naw pangparuk nen mi som dalu an oma damdoi ina tangin mi som pasari chwatir an nei ani thi sentes tum somriat nein mi panga nena vaccine pek an nei ani tungkar chungin Christian Hospital a naw piang le mithian omlawa hetubat sai lai thlingin cabin rak pali an nei mekani SCMC and Hospital tungkar chunga OPD in entirzat mi zahni somkwa pathum admit zat na pangsom den mi somnga pakhat casualty case tum za sompariat nein casualty emergency case tum somhni an nei bok thi sentes tum za sari somsari pakhat nein naw piang pasari an oma mi pariat hena vaccine pe kan ni tungkar chung han operation tum som paruk nei ni in zaite naw tumli le zaipui tum som panni an nei hetu bal sai lai thing in cabin rak le mithi an nei lo ani POL reports Mavula filling station a petrol MS liter khat cheng za progle paisa somhni pakhat ani a tungkar chungin petrol MS liter sing khat alo thleng thara liter sing khat sang thum zanga shal chwani in free sale pek chwa ani he thuba sai lai hian petrol pek chwa na khol hi achha ta wangin pek chwa thei ani lo ani diesel HSD hi liter khat cheng somkwa le paisa somli ni in tunkar chungin liter sing thum sang ruk alo thleng thara liter sing sari sang rat shal chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Khuma Gas Agency tungkar chungin MS Khuma Gas Agency a erongbol na gas bur zaruk somrat pali lo thlengin commercial gas lo thleng thara om lo thung hetubat sai lai thlengin college venga erongbol na gas hi semek ni in lo thleng le tura be sepo college venga semchun som torani ang tundin huna erongbol na gas sibur khat cheng sang khat za som ani a commercial gas sibur khat cheng sang hi zaruk somsari ani khatizong khatungkar chung longklai district thil thanglang sar zwal kan clear ho thei te chu ni e